Denge gel, Denge Kurdistaniye. جناب دانوچه رادیو دنگگل روزباش ایرو 6 سبات 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 10 لآمده 12 گدار نجم نوچه اندنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه قربانیان ارتش لمرش بازار جخورهای هاتن بیرانین لمرش به هزاران کس لبر سیتای ابرار یا 18 بلوکی که روخیا و 400 کس انتده جیان خوش دستان کومبو و میتین کرد. سروک گشتی دم پارتی و سروک پارتیا گلجک و گل بشتاری مراسم بیرانی نبون. پشتی رزگرتنه لسر ناو اینسیاتیفا مالبات سیتای ابرار مروه آکس و آخف و گوت ما اردهش جبیر نکر امی ندن جبیر کرن. پشره اندام مجلس دم پارتی پاکیزه سینه ملی اغلو آخفی و برتک نشانی پولیتیکا این به نجازاتی دا. پشتی داخیانی لشون آوایان قرنفیل هاتن دانین. لبازار جخیجی والاتی لباخچه اشارهداری کمبون و حتی به ناوندا باجر مشیان. گرسه قرنفیل دانین بر گلیا ساعت یا لناونده. لرهای جیب پیشنگه پلاتفورما کدو دموکراسی کسند ارده جده جیان خوش دستان هاتن بیرانین. گرسه اگل به نونر و ریوبرندن پارتی او ده بپره لنافچه آبیده کمبون و قربانین ارده ببیرانین. گرسه قرنفیل دانین جه آوانین هلوشیانه او فند بخستن. بریارن داروکرنه ین ایرانی لبرنه هاتن پروتستو کرن. بریارن داروکرنه ین دارازا ایرانی ین درباره اکتیویستین کرد و ریشه مرادی و پخشان عزیزی ده لپایتخت سویسر برنه هاتن پروتستو کرن. چالاکی لسر بانگا جواکا جن نازاتا روجلات کردستان کجار و پارتیا جن آزاتا کردستان پاشک لبانو فلاتزه هات بکانین. لسر ناو پاشکی حکیم حتوتی لسر ناو کجاره پیام آزاد و لسر ناو نوند جواکا کرد دموکراتیک گلستان سادون آخفین و بانگا بدال کرنا بریارین دار وکرنه کرن. ده آخافتنان ده بانگل ریخستنین مافین مروان به تایبتی ریخستن افویه یا ناونتوی هات کرن که جبو بردان پخشان عزیزی و ریشه مرادی بکه به ناواله و تفگره. اکتیویستان بانگل ده سلاتاری و دارازا ایرانی جی کرن که داخوازین ریخستنین مافین مروان بجیه بینن. درزین سوریه داخواز آجیانکه خوصر دکن. آژانسا آنفه به نویسه که بالکشان سر درزین لسوریه و دبیچه کوکاوان مازدکی و مدینه. گلک ایداین جدی هنه که کردن اوجه شنگال چونه هرمه. لی او خواه مشرت زاده این دولتا فاطمی یعنی مسلم اسماعیلیان دبینن. جبو ویجی هفتی ممان ده پاریزن. خلیفه فاطمی مصر الحکیم بن امیر الله خواه آلیکاری وی حمزه بن آلی جی وکه پیغمبر قبول دکن. آلا وان نشانه باوریه وان یا اولیه و تن دکیلین جیانی ده لبادکن. هلدان آلی تیواتای سرهلدانه جواکه که شرکر او برخودره. مدرسه این درزیان هنکو پرورده این اولی ددن. گلک آلیین وان دشبن الویان. لباوری خواه به یک خدای ناینن. خوارنا گوشت برازان، خوارنا آلکوله و خوارنا آلکوله کشاندنا جیگاره زواجا به گلک جنان زواجا به یه ندرزی ره حرامه و جواکک گرتینه. لگوری دانه وان لسوریه نیزی 700,000 درزی هنه. لبنان نیزی 160,000 درزی هنه. اسرائیل در دورا 15-20,000 درزی هنه. درزین اسرائیل خواه خزمین جوهیان دبینن. دناو ارتش اسرائیل ده یک نه که تایبت یا درزیان هیه. لگرین گولانه نیزی 120,000 درزی هنه. ده سردما اسد دجی درزی تسلیم دستلاتاری نبون. چته این دایشه به صدام درزی کشتن.
درزیان هیزین خوین خو پاراستن آوا کرنه و خود پارێزن. پشتی اسد تک چو داخواز خوی خواسری را گاندن و قبول نکرن هیزا هتشه بکوین هریموان. شف درزیان حکمت هجریم ده داخویانیا داوید گود ام نکارن به فراسته که به وی رنگی یا جهادیست را ببینیک و گود ام به هتشه را نابنیک. درزی گرینگی ددن و کویا جن و میر. جن دکارن ببن وظیفه‌دارن اولی و دکارن بگه جن آستا بلند. جن نه مجبورن خوب بنخومینن. جن بریا 17 سالی میر بریا 18 سالی نکارن بزوجن. آلاگاش ام هر به اصولیا قیوم تشیر بکن. هفشاردار سرته صافی آلاگاشانی زمان که جدما دست سرکرنا شارداری اوور و او چالاکیان دکن و گود شارداری ما سیمین جار ده 29 چله ده هات دست سرکرن. جهل بجارتنی نهرمی ین سیوی که آدار 2024 اوور و لده شارداری هاتن خسب کرن. ev nanaskirina îradaya gele û tunekirina demokrasiyê ye. Alagaş got ku desilatariya Ceberut naxwaze Kurd xwedî maf bin, ji bo vê jî îradaya gel xesb dike. Ev hefteyeke em li ber şaradariyê çalakiyê dikin. Em ne tenê daxuyaniyan didin, çalakiyên ciddî jî dikin û xespkirina wan teşîr dikin. Wan şaradariya gel ve guherindine Qereqolê, êdî ne avayeke xizmetê ye. Hevşa şaradariye be vesayetên zirxê girtiye, armanca van nekare xespkariye. Lê em ê nehêlin, lê em ê bêhnê li wan biçikînin û destûrê nedin ku malê gel bixwin û parve bikin. Li Kölnê çalakiya bila Ecevît Pîroğlu serbest ve berdan hat li darxistin. Ecevît Pîroğlu demeke dirêj bi daxwaza radestkirina Tirkiye li girtîgeha Sirbistanê hate girtin û piştre hat berdan. Piştî ku Ecevît Pîroğlu ji Sirbistanê çû Yunanistanê li paytext Atînayê ji aliyê Interpolê ve hate girtin. Li Almanya bajarê Kölnê bi pêşengiya komeleya dengê piştevaniyê her çarşemê çalakî têkirin û daxwaza berdana Ecevît Pîroğlu têkirin. Dohşî bi heman armancê çalakî hatkirin û platforma dengê girtiyan TSP jî piştgirî da çalakî. Di axaftinên hatin girtina Ecevît oğlu li Atînayê hate şermezarkirin û hate xwestin ku demildest were berdan. Di axaftinan de banga mezinkirina hestiyariya li raya giştî hatkirin. Di qezaya trafîkê de du kesan jiyana xwe ji destan. Li gorî rêveberiya trafîkê ya Silêmaniyê ragihand ku di danê sibehê de qezayek trafîkê li ser rêya Erbet Silêmaniyê rûda û di encamê de du kesan jiyana xwe ji destan. Hatiyerin kirin ku yek ji kesên di qezayê de jiyana xwe ji dest dayî rojnamevan Wîriya Hemê Kerîme. Her wiha hate destîşankirin ku ji ber qezayê rê hatiye girtin. Serokvezîrê Iraqê bi nûnerê taybetiyê Putin re hat gelhev. Serokvezîrê Iraqê Muhammed Şia Sudanî doh êvarê li paytext Bexdayê pêşwaziya nûnerê taybetiyê Serokê Rûsyayê Rojlata Navîn Mikhail Bogdanov kir. Piştî hevdîtinê Ofîsa Serokwezîriya Iraqê ragihand ku Sudanî û Bogdanov li ser hevkariyên stratejîkên Iraq Rûsya û derfetên hevkariya diwarên enerjiyê de axivîn. Di hevdîtinê de pêşketinên li herêmê jî hatin gotûbêjkirin û giringiya aştî û aramiyê anên ziman. Xameney, lîderê Hizbullahê weke nûnerê xwe yê Lübnanê ragihand. Ajansa nûçeyan a Îranê Tasnim ragihand ku Lîderê oliyê Îranê Ayetullah Ali Xameney, lîderê Hizbullahê Naim Qasim wek nûnerê xwe yê Lübnanê îlan kir. Ajansê agahiyên berfirehdana û got, di biryarnameyê de hate gotin ku Naim Qasim weke yek ji berpirsyarên karên olî hatiye destîşankirin. Xameney di hemû mijarên stratejîkên Îranê de xwedî maf û gotinê ye.
لهمو ایالاتین ایران جی خودی نونرانه که اف نونر دکانن کم کرنا فونن اولی برپسیاریاوی بکن و کم بکن. لإيطاليا هليكوبتر كات 3 کس مرن. لگوری مدیای خواجهی شوادن لنزی باجار پارمای باکوری ایتالیا هلیکوپتر کت خواره. ده انجام ده یک جه کارساز 3 کس مرن. حتی دیار کرن که کارساز جیان خواج دستای روبر گشتی شرکتا رواگنیتیه. سده من کتن هلیکوپتری نه هاتن دیار کرن لحات دیار کرن که دم هلیکوپتر کتیه مجل هرمه هبو. گذار نجامتون داویان و چه خواه لی وشانامه به وشان استرک تیوی بردوام بکه ببینید خوشیده. کشتناوی اوجی وکی سروک اوفیس عدالت و اصلاحات یال الجزیره هاتبو بجارتن انگو اوجی خودی پایه که بوم او امی افاده بدن افاده دیا زینب و خشک زینب بدن اوجی دوی مینا که دیجه ام گودن افاده وان بري شهيد بيتو تهديد جير هاتبهم نا تهديد نا هاتبو بس وان رجال ترسيا روكي